Amina Lowa teacher or one genius. Lalu lo Mario Chiloro kaine. Ti jami moga me timere kwo kere kopogo ti ame kobere ame jo mar winyu jo te nyeri ye dang te karamano erti meno ken name dana mo winyu doi kwo mere te da kelo na haloko kwo ajole tutwale lao news channel tin ni obinu kele wu lokogo abesho me puonya pire tek dadog me yom chuny ame bishop me kineno me lao man Professor Alfred Olwa obedo kobo me puony boto tino me tikwan bot bulu boto nyual boto puonye kere jom mogo dong apola popat kopien en obedo katu kede yoba amo obedo faith secondary school kana men bin lo kede utin kwan unyual kede opuonye Jijo wiki wakan ejo bisu. Akara lo ko mani pe winyu. Gina do kwa nchinye ko ada pero mo kat na hape. Ada abalo kire pe. Endi mi. E ko do pamu. No. Adio ke miti. Tini ya mo ni Yesu. Tini wacha kwa nini? Ni anyone in school, but I can. In 1980s, I was senior here. No, I don't joke anti-year. Kay we call a world major sweetie nani, which will text message or text message we teach you how school boys wrote letters to girls in the 1980s and 1990s. And don't get bored. Pang no ye. Text one ball more mountain of more than any ball shower, make one ball shower, make division. Okay, guru me ginama tamni pera konye kita tam. Okay, we go. Let me read it in English. Your address: Nigeria GCK PO Box 1001 Okoro, Nigeria, 21st March 1981. Teacher Elin, dear sweet, comma. Time and ability plus double capacity has focused my pen to dance dramatically on this benedictine sheet of paper. I hope you are swimming in the wonderful pool of Mr. Health there. I'm also perambulating in the cool breeze of wellness here. Sweet pie. The reason why this miraculous thing is happening is because, honey, I love you spontaneously. As I stand horizontally parallel to the wall and vertically perpendicular to the ground, I want to think of you since you are a fantastic and fabulous girl, put together as fabulous. I implore you to decipher this, my anthem of love oozing out from the innermost pendulum of my thoracical cavity. I don't know what I'm
Only you and me are protagonists in this subtle affair. As I cognate and ruminate over the last episode, I genuflect before the omnipotent and implore him to make this affair emulsify. By the way, I am bamboozled, flattered, exhilarated, and left in a state of prolonged euphoria by contents of your missive, which was quite edifying and exalting. It left my biochemistry in a paradise-like equilibrium. Empirically speaking, I love you chemically. I put my pen into the holy basket of love. Okay, we're not sitting and I'm upon you here, 1980s. It's a bally shower, Nira. Monday, how will you find a dictionary? How will you find a wall? Paper mark formula, paper mark explanation. Tika you dinoro, no value with your more. Hey, me look at the paraport. Can you make a movie? Never know. I make it with your sexual urge. And I can't pop you to Kobini. Money about your bear. And a better company don't know me. And we. Can you win sexual urge? Doctor Ron confirming. Money about your bear. And the pair take company. Chat on me. Bebet kede parapol. Awo beni nen Charlotte shawa mere. Ule man kanu penye na me awo beni tia choyo ni. Pero no carro dong theory do kodong ngachil la pedong. Nuro kata na practical. Iman no kanandoi. Bishop Olwa nuti kera mener mora a shil lora me ko wingwa na ko biye. Amina Olwa a tibutia orie monlui genius. Nanu lo Mario shil loro kainen. Na ba mi motora taiba memo. Dilie atinchil. Edi komchile kera lu gina piano piano kera wadu te weko chukul fizo kote unyomere kera captain afande America wor melli mogiano fendo utiu kret media tishi butiene wiye kalu dia mato warno mite tiene tom pauko paji tunga joya tom mami ato tuo joyo te di don ko nga wiyo nga ewa yo vidushi Dakalo kama mana para niletea tuan ayo produce ko karnaja tuo joyo no bokote yo no kulko no ya bacha apo ina pawa tewo mamina wodgali tewo tado gala tada kali to jeniye tituno mechalo ma kali du ekene la ye chipepeki maybe you can check tebino lare eto lare do ato anada ate yi ko kele do yego amepo me o kele ba mono gallo wan lo kale du kali ya point ni bishop ni nga kai kamepe ni ba ti gallo wan lo Dai ba lo chim na jo nge ba ani ya chak me ya do uno nyal pe ora tini en me ba yide fe ye Ngeo ni ramoti kere shilo ni no dang memi yi war ba shilo ni no ramo konyi menu ngato pore ame ramo bedu kedi yor pore ame obada po win kong ngo ame bishop okobi anyira ame poti ishukul Muna nyira echiwo na chuo wani ko ba biru Ulbero na anyira wa tino wa amoba miwu a wonderful gift among beauty bachi boy yes Baumari Ichui a very beautiful girl Wanjia rio, Yidia rio, Tindia rio, Chindia rio, who frame me, frame
Amejo kan kiwo kawo town kan magani do po kobni tiene po kamla tiene rema ko ka beauty mo bami eda mi win annual na tuwe kanni okeli Faith Academy ni bi kwan okeli timo ni ngator bi miri you know I want to be straight and point blank to you yiri te be kan ni obi no miri po chuale kan ni obi no miri you know dan kai doke kan amewar ga wulor tie I chimi unyoi walk and a thing I box kuja ya kari di wood kom kwanyo warga te ko ni nyin yeso ni yeso shaharitin chakwanyin bansore kan ni bi kwan ana bi kan meleki mekato pen mebele kedanyi makwo aberi Yesu Kristo. Kai kwana Dijo ene ki poche kwa kaji wa lokele uvile lili mwiye na mieta ene ete joke no lokele di mo dokani ni titu tuka joke lili mwiye kwa kwa chakili apina ami tunyami hele muri kiribu peido kane balshawa makwan nini no nya muri jo ero lo kito na teta ata ti jo kana ti very gentle lo ke mo unjo be gentle tina ima kwamba nini no banco ni echubele ngo uwo yama ana no be uwo eta be ke discipline ama kwan vino yera be general house captain tini yera be head prefect Forget no division 1. Dan yipo shuli kwani bil mi down. Kama atika na mo shuli kwani bil kan ke take me down. Ini nyimaka. Man, ini nyimaka na binalaki. Kwani. Amandong puony boto nywal. Eto kito tioni, kau bu pasyo, keda chipuoche. Iwara kau kana buri ye. Kau bili ba pe yam yini wila, koi pe na. Anda lo kena malba, penduli wala. Gidumi ana papa mandono, amelo chairman governing council, me Uganda Christian University. Apopo ni, if you don't inspect, don't expect. Nya, Kalipur choki hape iraro, wegen ni numu chokabedi. Otino, malman, wari raro, numere. Anjawa wara raro, anu ginu, popsimu to, tia pool. Ando, rumani, ameguri yengi, ndo akuri yuwe. Kile popsimu, polo, wari si rakwe. Iraro, yeni po mumoli, eni chavo, kwa ipi. If you don't expect, inspect, don't expect. Kain peraro. Kapei roro, peigen. Ko win kita bishop. Roro ke rikanisha, ke dulu kamera kita tadi kere. Director ani na very bishop. Awi the Philippi. Awara roro kanisha beti ya. Wamaja aruho helmets. Ate ko jacket tachol. Ate tu kupika blue. Ate mwe na abar. Ngatumio yana nupe. Demo bahikamisha watu ulioni ubea chacho Uganda. Ila hiyo. Ate upaki itetifu. Ate kwa njake tari koma kele ya mati uya. Ate kwa doni yanisha kwa kunishi ya mweni.
awora tanisha kitatikere adenu lokomo nwagi me chakite kana wituli ile kombe olewa nero adenu wikacha komotor fomotor domutiu o pangre la kacha ebe shi loko widwi mon girone anyim kachoko so kwa kama kitie bido mume kante ni ma pero ngeli ko beni apo yete no na tu do yen sha apo yete ulika ready la pa angira te be kuna te be kwa na ba yula eto danke bibi nga du le du nyam te do ko du du moro te ko ko punya punte binu teaching we ya ko bani a bishop we apa ko beli wae dikit dengan mupe wae kada umur ya ko dan ke ate wae ko de la opini bishop rara anisha ba abinya tuna if you don't inspect don't expect ona ko na mo ke party enjo si ni pinka ni na gini Jadi bunyi jungi, orang macam biru, oh dunia meri pinjam, ye inspecting. Kamu inspecting, don't expect. Elo ada bori kan bori ini di balko, ati jo mia biru puja, mia kasih mana nak kau beradi lagi, ini biru ini ada apa pun. Oh, biru kue, tapi mia kau kaya kau nak kayu, kaya gini juga dekorasi. If you don't inspect, don't expect. Carry school card, class masters, matrons, director, you must inspect. As you go along, you have to inspect. If you don't inspect, don't expect. If you don't inspect, don't expect. Kodo nenu unu bera kwan kakwani uwok a bear. Ngome yini beru pete kere ngome ruhu jamu kwano gi woka ber konan kita gino beru kere ikwoge but bishop unyo atino dan kulpe nyu unchem une kan paro ka shere kere huma kere oranga kere rei chele rimu nyo pono Manu puru luli cem, kuan kong ate, ay cem yung ti chaber, kere pa chaber, tenu gitu luli cem, berba causes, bis nyo bisher, o siako kere ko meja, teba meju, amete ko woro to kino tenu kakabero kali lakaburu. Iko video achio. Mano pero meja. Ode pa to jump na shim. Na tambara mejo ayedo. Uwi meja. Aka atero te kubini team da te nuru gara shim. Ako peko. Te kubini team Kos vena Michelle, osha kokere soup, yokolungi soup. Keju. Teko meni soup, meni na tin, ubelo pig wall, mushroom soup. A white, unyo chicken soup, pig well, soup keken kono nupu peye. Muno elala Michelle kore amala. Me amara, put me mata. Me why dog. Jote mate soup, over the pig wall, on your mobile corner, on your mobile wall, kuni, Kwanka, Panabe, Jamna Binu, Nini. Our lecture, Kubakuli member no conduce, I don't tell you me what the cost, Mena Mario.
Tahi, amu bulu, man joke no loud dog bulu ko. Atulu, bueno, tebili riu, kule, abo, joke cham na nyem. Jom no muti kunu pelare. Ate mo ko ichi kun. Ushere, mekuni ngeoni, unga, ungeoni. Pono mugula do peye, kado divor kana bobo tuje. Ento tongwenu gi te chamo ko jom me pa. Aine kanna kush. Aite chim. Aite chim te do chako no. Kos na mate te do binu. Mude. Debi do gigi muga lili. Mulo ni pudding. Kedua ko pudding. Mulo muja cake muja fruits mogo. Chali do peli mumi kina me ino pe mo cham chali. Ipe pa tika point that they are making kili. Chendo di kole. Ayunge do ko na mane. Jora ko ma to kino ni coffee. Your milk chocolate. Kuone cocoa. Kuone la naija. Chip. Abinu, ika kwa be. Emara. Abinu. Daiwe kaweka. Ento dio pole ki mutike le para. Yete kino kenti school. Diet school. Da shamulau yoko. How shamu? Yura de ura tina tira manti alsas. Koi rema. Danunuti apartment. Our class Petronia. Here a hungry stomach has no ears. Anina wuru tuwa wuru kaberuja lobe luakcha. Dana keche meko. Pero yuko. Tapenyang. Yiri mo ko kano. Bala kala wacha upon physics ka biru. Awan keche meko wa enuti are dictating physics. Niki your notes. Today we are going to look at Holmes law. Holmes, a German scientist. You are good. You carried out a series of experiments on the ability of metals to conduct electricity. Summarize the statement of the law. You know, Banlaken. Get right. Joke into the Parameru. Obiru Kuma. Jaman mungkin worka buat bukan bong kanjiga dekaken tunda. Joke na ina bili kiwakan cara yesko. Ane wan. Ini na you joke to you. Every joke here na kawo. They are going wardrobe. Kamo mo ibon. Tai enuti ba parabol. Enatino, enadon, enachirali. Hela me tiro. Kaya tai ke will plan. Joke na nan puro plan. How you plan to do a career show? How will learn to do? They will shower. They will shokshi. They will get a more papa.
Ru mwelo jalo liru. Ameno yi huwe shil. Kai ko ba me yani really executive cut. Tika wagwini. Ukachini. Uko ambao. Ukweli tinu wake babu chini kwa ukweli. Nyala tisma, kuna tisma. Ana kwa ulo bishop dawe. So jabir ke para ke jabir mo ke chente ka ke mu chente ni pe ani ta na wot isini ya wan ra re ki ko na mu ko ra lu lo adu mu joti lo ma be cha le ka ni lo ma ko ni bell bottom kai no ke ni mu ke ba pa pu na ya mu ni Pusha. So you can get a room. Every issue of kitty. People get a part of port. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.